Jasotakoa jaso bideoklipen laugarren lehiaketaren saribanak eta ekitaldia ospatu da gaur Somorrostro ikastetxean. Markinako Berakruz ikastolak jaso dau, bakea eta bizikidetzearen gaia ardatz izan dauan sariketako lehenengo saria. Eritziak alde batera utzi genituen eta mozorroak erantzi genituen bideo bat egin genuen. Baina oraindik ere batzuetan mozorroak jartzen ditugula kontziente gara. Eta horregatik bakoitza den bezalakoa onartzen saiatuko gara eta norberaren burua eta gainerantzekoak errespetatuko ditugu. Gotzainak olako gaiak gazteen artean sustatzearen garrantziaz hitz egin dau ikasleen aurrean. Lo que queremos subrayar hoy, queremos agradecer ciertamente también a los maisus, a los andereños, que han estado colaborando en esta tarea y que de alguna forma, aunque es extracurricular, no está dentro de lo que es la obligación de las clases, es muy importante porque nosotros queremos ayudar a la gente a desarrollar cualidades y capacidades y sobre todo convicciones en este mundo que necesita de gente que realmente crea en que podemos hacer cosas juntos, que podemos encontrarnos con gente diferente, que podemos apostar por lo que es una convivencia en paz y en respeto mutuo. Bilboko Elizbarrutiko kultur erakundeen mailak antolatutako 5. sariketaren gaia ekologia integrala izango da.